dukoresheje ijwi riciye bugufi tuganire nk'abantu bakuru tugire byinshi cyane twiyungura. Ikibazo nibaza ni kimwe, abanyarwanda bundi mukunda siporo yanyu cyangwa ntabwo mukunda ahubwo murayanga? Ni iki kijya mbere? Ntabwo numvisha ukuntu umukinnyi aza agashaninga akamera neza, akaba umukinnyi nyine wifuza ubona buri umwe wese ayakumva ngo ntabwo ari kuri rwego gukina shampiyona y'u Rwanda. Harya ubundi ikibazo kimwe mbabaza, shampiyona y'u Rwanda ni shampiyona izamo imyanda gusa, izamo abakinnyi badashoboye, izamo abakinnyi batazi gufunga baro? Ubu nibo muba mushaka muri shampiyona y'u Rwanda? Kandi murangiza mukarango mukeneye abakinnyi bakomeye, mukeneye shampiyona ikomeye. Iyo shampiyona ikomeye yanyu izakomera gute umukinnyi uzamo ukomeye mutangira kuvuga ngo ntabwo ari ku rwego rwa shampiyona y'u Rwanda, iyo ntiyakaba ari hano ubundi yahageze ate? N'umukinnyi yazaga agashaninga akamera neza, mwebwe mugatangira ngo ntiyakaba ari muri shampiyona y'u Rwanda, ngo hakaba ari ahandi ngo arebe muri shampiyona y'u Rwanda ngo za Tanzania, za Cameroon, za Maroc, za Misiri. Nigo mwebwe mwanze ko shampiyona yanyu imera nk'izo ngizo muri gushaka. Ese iyo mutomboye amakipe y'ubundi yo ngo amakipe yarakomeye, si nk'ibyo ngibyo byose? Ese ahubwo mwagafasha uwo nguwo umwe waje agashaninga mukamushakira habone nawe baza bagashaninga nkaho, ubundi shampiyona yacu igakomera kandi igakomera cyane. Ariko umukinnyi araza, mwareba parikuru ye, mwareba profile ye, ubu ntabwo agombye kuba ari gukina mu Rwanda, ngo ese ubu ngubu ngayibaye mu Rwanda gute? Ikindi kintu kidashoboka amaze kurambira ni umukinnyi umwana ngafite nk'ibari muvugira ngo afite imyaka 20, 19, 22 ngo ntabwo yaza gukina muri shampiyona y'u Rwanda. Ariko ikibazo mbaza ni uko ari ngiye ufite ubwenge butari seriye cyangwa nuko ari mwebwe ahubwo mutari seriye mu mitwe yanyu? Nese umuntu mukinnyi nataza gukina muri shampiyona y'u Rwanda murashaka ko hazaza babandi tutazi aho banyuze? Nibo mushaka ko bazaza kubaka iyo shampiyona, bazayizamura bate nta nuze yabo, nta bigwi biherekeza nayo? Hari ibintu biba bitumvikana. Ujya kumva nk'umunyamakuru araje ngingise ngwina ngo ntabwo ingabona ngo ntabwo yaza mu Rwanda, ngo reka ngo ntabwo yaza mu Rwanda. Kubera iki? Mu Rwanda ntabwo hari baro nk'iz'abandi bakina. Iki kibazo nicyo mbaza. Mwakabaye muvuga ati ahubwo uyu muntu ugomba kuza muri shampiyona yacu, ni mwakabaye muvuga ngo ntabwo yagombye kuza kuri shampiyona yacu, kuko ibintu mba numva muba murimo ntabwo biba biri kumvikana. Mu kazi gato gatuje, ikipe ya Sport ejobundi yasinyishije myugariro Mohamed Wataha ukomoka muri Cote d'Ivoire. Ubu ngubu yasinyiye amasezerano y'imyaka 2, azanongererwa akaba imyaka 4 mu gihe yaba yitwaye neza mu kibuga cya Rayon Sport. Nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport ikaba Sekafa Kagame Cup, ibindi byose biracyaza. Biravuga ko hari abakinnyi 3 bari kwifuzwa na ikipe ya Rayon Sport. Harimo uwa mbere yarabonetse ni Mohamed Wataha, undi ni Etienne Omenido. Njye narebye mbona parikuru ye, mbona ibintu bimuherekeza, wenda ntabwo yatsinze ibitego byinshi, ariko mbona ahantu yakinnye yazi Nyarugenge ibintu bikagenda neza cyane, kuko ni umukinnyi wabashije gukandagira mu ikipe ya Borussia Dortmund. Umuntu wakandagiye muri Borussia Dortmund agakandagira muri St. Paul, agakandagira amakipe nyine akomeye ku mugabane w'Uburayi yanditse na Champions League, amwe akomeye. Champions ya Borussia Dortmund ni ikipe yo mu Budage yindi ihangana na Bayern Munich. Ubwo mwamura ko umukinnyi yaciye muri iyo kipe aba ari umukinnyi ukomeye cyane. Undi ngo niba ari mukono nyine abakinnyi bakomeye cyane bari kugenda bavugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ku cyumweru ikipe ya Rayon Sport ifitanye umukino wa gishuti, ubwo ni umusibejo kamwe. Ifitanye umukino wa gishuti n'ikipe yitwa Panther United yo muri Kenya, aho bazacakirana ku cyumweru kuri Kigali pe. Aho Rayon Sport izagaragarizamo abakinnyi 2 ibandi yamaze gusinyisha, ariko izanerekana imyenda umwambaro mushya izambara umwaka utaha umukino. Amakuru ari gucaracara ari gutigisa imbuga za Kigali ni uko ikipe yitwa Rayon Sport igomba kugira gute, igomba gufatanya n'umugabo Naraboneka bose ikabasinyisha amasezerano y'imyaka 2. Ikibazo mbaza, ninde mureye wifuza Rayon Sport irimo Ruboneka ndetse na Claude Niyomugabo, ninde mwaperi ubyifuza? Kuko
Rayon Sports ihari ubwayo yagaragaje yuko atari agafu k'imvugo rimwe, nta kipe yapfa kuza yiyoberaho gake gake. Ibaza noneho mu gihe twaba twongereyemo abakinnyi bangahe, abakinnyi babiri kandi yagenderwaho mu ikipe APR. Ese uko icyo mbaza nuko mbibona, amatsinda muri tuzajyamo cyangwa ntabwo tuzajyamo. Ikindi, ikipe ya Pater tuzakina Pater Deportive tuzakina muri Confederations Cup. Iyo kipe ejo bundi yakinnye na U17 y'igihugu cyabo, yatsinze ibitego 5-0. Icyo mbaza, U17 ya Cameroon irimo abakinnyi bahangana n'ikipe ya Rayon Sports wapi. Icyo mbaza rero ni ikipe ya Rayon Sports, ni ikipe ya Panthère itagomba kuza guhagarara imbere y'ikipe ya Rayon Sports. Ibindi tugomba kugenda tuharira umupira wacu. Shampiyona y'u Rwanda nayo irakomeza kandi izaza mu minsi iri imbere, ariko muri aka kanya ngo turacyari kugenda mu bintu bijyanye na za Confederation Champions League. Aho ngaho niho ruzingiye amakipe yacu agomba kuzagenda. Ikipe ya Mukura yari yemeye yuko cyangwa yari yamaze guserebura yuko igomba kuzasimbura APR, ariko ntabwo ariko byagenze. APR yagiye mu biganiro na Ferwafa, ubwo turaza kureba amaherezo naho ibintu biraza kuba biherera muri ibi biganiro bya Ferwafa ndetse na APR. Shema Fabrice ngo ganinde mu abantu bakomeje kuvuga yuko azize ibintu bya Ferwafa, ariko ntabwo ariko bimeze. Afunzwe kubera we gusa, afunzwe kubera ibintu bya Ferwafa, ibintu byo gutanga sheke itazigamiye bitewe n'akazi akora ku ruhande, ntaho ahuriye n'ibintu byo muri Ferwafa. Icyo ni ikintu cya mbere ugomba gufata ukumva, ariko amagambo menshi atera ibicumuro. Mwebwe abantu mufata mukavuga ngo Fabrice yazize ngo kubera amafaranga ya Ferwafa ibiki n'ibiki, ntabwo ntekereza yuko turamutse turoze umuntu nka Fabrice muri shampiyona y'u Rwanda byakongera kugenda neza nk'uko byari bimaze igihe bimeze. Ibintu ni umunange. Ahangaha ni kuri All Sport, ni ikiganiro ni Zinduka Sport RY, ni kuri All Sport. Nizere ko mumeze neza muri iki gitondo, nizere ko ibintu bimeze neza. Mu kanya mu masaha y'umugoroba turaza kubagezaho amakuru yandi bari kugerwaho. Ikipe iri muri gahunda zo gusinyisha abakinnyi, akanya ubu ni ikipe ya Rayon Sports, ariko tutaratinda cyangwa ngo tujye kure, hari abakinnyi 3-4 bari kwifuzwa muri ekipe ya Rayon Sports, ariko bitewe n'uko Rayon Sports yahinduye igitereko. Ubundi mbere wazanaga $30,000 by'amadolari, $15,000 by'amadolari bakaguhereza umukinnyi ukamutwara, ariko aka kanya nta mukinnyi muri Rayon Sports ugurishwa. Eritatu Simba yaramwifurije itanga amafaranga $200,000 Rayon Sports yifuza $500,000. Uwitwa Ibrahim Jingare ari Hilal imuri bubi, ariko Rayon Sports yarahakanye ngo ntabwo igurisha umukinnyi wayo. Uwitwa Charles Chapelau akigera muri ekipe ya Rayon Sports akimara gukina imikino ingahe, yifujwe n'amakipe akomeye arimo Al Hilal, ariko zose byarangiye nta kipe n'imwe imutwaye, bitewe n'uko Rayon Sports nayo yagira ati natwe dushaka kwiyubaka tugakomera, ntabwo dushaka kubaka ikipe igwirirana. Uwitwa Isaji Gwipa nawe ikipe zaramushakishije, ariko abari baramwimana. Icyo ni ikigaragaza yuko Rayon Sports ambisiyo ifite niyo gutwara ibikombe, ntabwo ari ikipe yo kuza gucuruza. Icyo kwibaza cyangwa icyo mbaza, ese ni ryari waherukaga ikipe ya Rayon Sports yimana umukinnyi kuko ishaka rezilita? Ninde? Ni Erwan ahangaha kuri All Sport, ikiganiro Zinduka Sport. Nizere ko umeze neza kandi cyane. Amakuru ya siporo tuzatubagezaho 5 guhera kuwa mbere kugera ku cyumweru, ibintu bibageraho 5 ku kandi. Subscribe ubundi tugomeze kugendana umunsi ku wundi.